Nina belembele qamanya malembe ngokukhalipha ngiyakhuleka kunina mina igama uXolani ku-Enoch abantu bangazi ngopastor weningi siyakwemukela kuyona le channel yethu yithi iba ingxenye yazo zonke ke izingxoxo esikulethela zona sibona ukuthi ke uyawalandela namanye ama video ke kodwa naye namhlanje sithiya sikulethele yona ngokukhethekile sikulethele ulwazi odle ngokujiya siyazi ukuthi niba nembuzo thina kwethu ukuthi silandeke abalaphi bendabuko lembuzo sikunayo sikubuzele yona ukuze ukwazi ukuthi ke ube nezimpendulo wena ngokukhethekile ukwazi ukuthi ke lelo mbuzo sikwe unayo masiza nale impendulo bese ziyakusiza nawe njengombukeli ekutheni impilo yakho noma indlela ocabanga noma indlela owenza ngayo izinto bese iyakwazi ukuguquka uma kukhona bekungenzeki kahle ukwazi ukuthi bese uyakwenza namhlanje yena sibuyile sivakashele la udokotela umlondi wakadlamini asikubingelele dokotela. Ngiyabonga kakhulu msazi umukela hlelweni. Ngifuna sekelele umbukeli la siyazi ukuthi kunama hemhemu ukuthi abantu basebenzisa amakhathakhatha ukufuna imisebenzi noma ukufuna imisebenzi ethile esuke beyifuna ufuna ukubheka ukuthi ukhona yini umuthi wokufuna umsebenzi noma umuthi wokuthola umsebenzi. Ngibonga kakhulu msakazi. Umuthi womsebenzi or umuthi wokuthola umsebenzi ukhona. Ufana nomuntu wokuthola sikhundla emsebenzini into le khona leyo. Ngifuna sibheke la ukuthi njengoba sovezile ukuthi ukhona umuthi wokuthola umsebenzi nokuthola isikhundla kodwa ke asengithi ngifuna umsebenzi othile oqonde angifuni wonke imisebenzi ngifuna umsebenzi othile ukhona ukuthi uyakwazi ukuthi ungilekelele ngithole ngqo lo msebenzi engifunayo ngifuna ukuba yipilot noma ngifuna ukuthi ngibe umshayeli wama truck noma mhlawumbe ngifuna ukusebenza office elithile ungilekelele lapho hayi ukuthi mhlawumbe lo msebenzi ukuba umuthi nje uzothi mangeze ngawo ngingaqhashwa noma bikuphi kodwa ngifuna ukuqhashwa lapha le nkampani ngifuna kuyo. Ngibonga kakhulu msakazi asengucacisa ukhona umuthi ukuthola umsebenzi. Kuyenzeka ukuthi okay athi umuntu akanalutho idefect esandleni lephathekayo bese nje ngifuna umsebenzi shodo umukele noma ngithiwa ngimuphi lo umsebenzi bese kuba khona athi umuntu cha ngifundile ngedefect esandleni ngifuna ukusebenza mhlawumbe ngifuna ukuba yipilot lapho ushothi uma umnika lo muthi lo ngimnikela ukuthi amagama umuntu ngifuna ayoba yipilot ngoba yena uthena ufuna ukuba yini ufuna ukuba yipilot. Ushothi leyo imithi yehlukene kaningi ngishena utshena uphethe nesandleni ngoba kusengenzeka ukuthi ufuna ukuba yisupervisor emsebenzini uthi awufundanga awuphatheli utho futhi lokuzokwenza ukuthi kusasa kube yisupervisor kodwa ufuna ngomlomo futhi ngeke kwenzeke lokho. Ngingamluleka nje umuntu ngithi mina mangabe kwenzeka athi umuntu ufuna kusasa kuba yisupervisor mangabe kuvela ama post emsebenzini ama post noma ngithiwa ababalekanga kodwa wathatha mhlawumbe kuthiwa ufuna abantu abazofunda lapha ngena na ufunde kwabazofunda kuze kwenza ukuthi ube nale TV zakho zikuphuke kuze uma usotho nakhasa ngifuna kuba yisupervisor kube lula mangunika lo muthi lo uthi i-difference zikhona sengenza ukuthi nje emsebenzini sale bakubuka abaphathi bakuthanda ukuthi cha lesikhundla siyamfanela. So ngamanye amazwi leyo ukuthi nje umuntu angavela asukume nje ayoba yisupervisor engenashisa isicucu nomuthi ngeke ukwazi kumelekelela. Cha songamle usengenzeka kodwa kancane. Kungenzeka ngokuthi nje ngokuthi angazi ngathini kodwa kungenzeka kodwa nje kukancane okubalekile ukuthi ufuna kube khona lokuphatheka isandla. Lo mushi uyaphusha ngoba vele uyadeserve ukuthi ungaba kule position bese lo muntu uyakulekelela ukuthi usheshe. Uwenza njalo nje umsakazi lo muntu kufana nokuthi umothandaza uNkulunkulu uthanda ukuthi ufuna umsebenzi kodwa ungayi kofesa ngeke ukuthola umsebenzi. uNkulunkulu ukusiza kulento lobhizi ngayo uma uthi ufuna umsebenzi lo muthi na ukhona ukuthi ufuna umsebenzi uzokufaka emsebenzini kulesikhundla sifuna kodwa mohlele ekhaya uthi ufuna umsebenzi ngeke uze umsebenzi into engenza kokuyi1 kufa kuphela okungeza kodwa umsebenzi ngeke ugijimise ekhaya. So lo muthi ke lo umuntu uma esewusebenzile mhlawumbe kungathatha isikhathi esingakanani ukuthi uqale ukuthi usebenze egazini ukwazi uma ufuna umsebenzi ngokuthola. Ngeke ngisho ukuthi egazini uthatha isikhathi esingakanani mhlawumbe sithi mhlawumbe vele lo pilot ukhona jathi ufuna ukukhuphuka kulula ngithi ngoba vele uzothi mogeza mhlawumbe basabakhulumile baphathi bathi okay lapha phezulu lapha kune office efuna ingqilo umuntu sabathi bazokhetha la usuyageza ke wena uma uceda nje ukugeza lapho uma uyafutha lawo malanga lawo mhlawumbe lo 3 days or lo 7 days sabumabeni abantu belungu hayi cha sabayakhetha sabatomla wena sabuthola uvule usunalo gazi usuyathandeka uyajabeleka wonke umuntu esikhundla sibona sikufanele kodwa mangabe nje uthi wena umsebenzi ufuna nje umuntu womsebenzi nje ukuthi ngifuna abantwana baphile ekhaya
loko nakhona lokho lokuza kushana ukuthi okay lamasivi akho uzomofana lamasivi akho bese sesiphushe lo muthi senguphushela ukuthi wenzele kuthini ukulekelela ama-CV lo mafunda leyo CV yakho le ajabulele umuntu uthi emelile nabo uzothi makabuka lapha wo avela kujabulela athi azi lo mangake mfaka emsebenzini. Manje ufuna ubheka la ukuthi nenze njani mawuke efike izofuna lo muntu womsebenzi nenze njani nje abalaphi bendabuko niqaleni ukuthi isimo segazi lakhe liyawufuna lo muthi uzosebenza yini noma vele nimhlohla umuthi nje ahambe uyobona phambili noma niyampopola kuqala phela isimo sakhe sime kanjani lo muthi uzosebenza yini mhlawumbe kukhona udinga siqale sikwenze qala anduba aqala senze lo muthi. Ngibonga kakhulu msakazi uyabona mangabe ungudokotela udokotela awufune ukucagela ufuna umuntu ucala umfaka isipopolo ucala noma ungafika kudokotela udokotela ngiphethwe ekhanda kodwa uzofika alibukele ekhanda akupopole kucala ukuthi lekhanda libanga ubangwa yini uzuphathwe ekhanda nami ke umelaphi ndaba kubalekile ngifike ngibuke kucala thina cha yebo ngifuna umuthi womsebenzi ngifuna ukukhuphuka emsebenzini ngithi mina okay bese ngiyabuka ukuthi okay into engamphazamisa endleni asalungisela kuyokhuphuka ngaba yini ngisuse lo ngususayo ngimgeza bere bese ngithi nangu-ke umuthi wokuyothola lowo msebenzi oleso sikhundla. Kuzokela ngicabanga ukuthi sibaphendulile ababukeli noma kumbukeli uphendulekile uzokwazi ukuthi asizakale uzwile ukuthi na kanjani ebalekile odokotela mabefika bafike bahlole ukuthi lo muntu egazini uzosebenza yini nanokuthi kubalekile ukuthi ke nawe iba nazo izicucu ezithize ezizokulekelela kulolu hambo lwakho lokufuna umsebenzi. Dokotela bakubamba kuziphi inombolo nanenkundla zokuxhumana ukutholakala kuzona mhlawumbe nani indawo osebenzela kuyo futhi. Ngibonga kakhulu msakazi inombolo la bangithola kuyo ithi 082 84 38 besithi 30 besithi 5 ekugcineni ku-WhatsApp ngikhona-ke naka-Facebook Mothi Mlondi Uganda uzangithola kanti ngokuhlala ngisempumalanga ePiet Retief khona lenye lokusho kuthiwa khona kusePola Park or kaNtombazane. Sibonga kakhulu ukuthi uthathe ithuba nje wabukela uNkulunkulu ekubusise uyifisela kona konke engathi ungakuthola ixazululo oyibufuna zibe khona empilweni yakho zibe khona njengoba zinjalo konke lokhu ukufisa kuhambe ngale ndlela ofisa ngayo wena mina nawe aphinde sibane futhi ngokulandelayo.